Okay. Hi. This is me, yeah. This is from Keen Academy. So now we are going to calculate questions for grade 12 ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመተ ምህረታት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽንስ መፅኦም ዝነበሩ ጥያቄታት ኢና ክንሰርሕ ሕዚ ማለት እዩ። ስለዚ all of you please enjoy ያ ማለት እዚ ጥያቄ ዝሰርሕ ዘለና enjoy ነገርኩም ሓደ ሓደ ቁም ነገር ክትሕዝሉ እዩ ዝብል ተሓሳቢ ምግባር እዩ ፕሪፔር ኮይኑ ስለዚ please listen. Okay. Physics for 12 E stands for Ethiopian Universities Entrance Examinations. ስለዚ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትኣትው ተደለኹም ዞም ጥያቄታት እዚኦም ክትለማመድዎም ሰሪሖም ክትኣትው እኒአኩም ማለት እዩ። ስለዚ ናብዚ ሓደ ታስክ ወይ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ጆይን ትገብሩ ተለኹም ያው ዝኾነ ሕቶ ፈተና ኤግዛም ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ኤግዛም እዚ ያ ብስነ ስርዓት ጌርኩም ክትሰርሕዎ እኒአኩም። ስለዚ ኣነ ሕዚ ከም መንገዲ ከም ትሬስ እዩ ወይ ዝኾነ ነገር ሓባር ነገር ኢና ክንርኢ። ስለዚ ያው ጠቕመኩም እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለኒ። ስለዚ ፕሊስ ብስነ ስርዓት ብውን ንክትከታተሉ እየ ዘዕድም። ታንክ ዩ ሌት ኣስ ስታርት። ኦኬ ናምበር 1 question number 1 እንታይ ዝብል this one, yeah. Question number 1. A moving car, look. A moving car suddenly comes to rest. A moving car suddenly comes to rest after applying brakes. Which branch of physics do you think is appropriate to explain this phenomenon? So we know that in grade 9 we have learned about branches of physics. ስለዚህ ዛሞ ዝምረጥ ሰውያም ዘሎ branches of physics እዮም ማለት ብርክታት ፊዚክስ እዮም። ሜካኒክስ ነና አኮስቲክስ ነና ኤሌክትሮማግኔቲዝም and ኒውክሊየር ፊዚክስ ማለት ነው። ስለዚህ ናይ ፊዚክስ ብራንች ኮይኑ ስለ ናይ መኪና እዚ ብሬክ ወይ ደሞ መሬት ዘለና ስጠጠቱ መኪና ስለዚህ ስለ ናይ መኪና ቅስቃሴ ዘጽንዕና ፊዚክስ ብራንች ታዩ ተኮልስን like that. ስለዚህ ካውዚየም ሜካኒክስ ማለት ከም ንፈልጦ ሳይንስ ኦፍ ሞሽን እዩ። አኮስቲክስ ማለት ሳይንስ ኦፍ ሳውንድ እዩ። ኤሌክትሮማግኔቲዝም ማለት ስለ ኤሌክትሪክሲቲ እና ቻርጅስ ማግኔት ዘጽንዕ እዩ። ኒውክሊየር ፊዚክስ ማለት ያው ስታርትስ ከም ኒውክሊየስ ጀሚሩ ስለ ዘለና ሞደርን ፊዚክስ አቶሚክ ፓርቲክልስ ዘጽንዕ እዩ። ስለዚህ the nearest or the best answer is mechanics. This is mechanics. ስለዚህ ሜካኒክስ እዩ ማለት ስለዚህ ሜካኒክስ ማለት የሳይንስ ኦፍ ሞሽን ሜካኒክስ ባሉ ካይኔማቲክስ እና ዳይናሚክስ ይፍለይ። ካይኔማቲክስ ማለት describes about the motion without cause ማለት ዳይናሚክስ ተኮይነ ግን it studies about the motion and including the cause is the force one highly you the cause to highly ዘአምን ስለዚህ ሜካኒክስ እዩ መልስና ማለት Okay, let's proceed to question number 2. Question number 2 says, which one of the following lists is a set of scalar quantities? Scalar, time ማለት እስኪ እዚ ብጣዕሚ ኤሌመንታሪ ጥያቄ በተለይ ሸው ዓሻም ናይ አሉ እዩ ተሻስራይ ማለት ሓደ ማእኸላይ ዝበሃል ተማሃሪሲ ኣብ ፊዚክስ ስኬላር ኳንቲቲስ እና ቬክተር ኳንቲቲስ ያው በቀሊሉ አንደርስታንድ ዝገብሮም ስለዚህ ካብዞም መዝለሎም ብረጻት A length force time, B length mass time, C length force acceleration, D length force mass ነው። ስለዚህ ካብዞም ስኬላር ብቻ ዝሓዘ ምረጽ ይዘለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ስኬላር ማለት a physical quantity that can be described only by magnitude. መጠኑ ወይ ማግኒቱድ ብቻ ዝግለጽ ኮይኑ ስኬላር እዩ። whereas vector quantity ዝበሃል ግን physical quantity that can be described by both magnitude and direction. Direction when halwa vector no magnitude ብቻ ተኮን ግን ስኬላር ስለ ስኬላር ዝኾን ከዝም ብረት ነራስኪ length scalar force ነው ፈሪሳላም ረጫዬ ቢ length mass time ያ ዝትخيل እስከና خدنا ካለ length force acceleration እና force vector ያ length force mass አውዝ መንፍሪስዎ force አውዝ መንፍሪስዎ አብ ኤ force ስለዚህ the correct answer is B.
B ማለት length ካዞም 7 basic quantities እዮም እንዳጋጣም ኮይኑ length ነው ሓትዩ ምንም አንፈተ የድልን ማስ መጠን አካል እዩ አንፈተ የድልን ታይሙን ግዜዩ አንፈት ስለዘይድል ስለዚህ answer is B ይሆናል ማለት ነው that's okay great let's continue okay question number 3 question number 3 it says among the following concepts of physics which one of the following is commonly used in analyzing forces on the bridge motion of airplanes motion of planets and motion of planets planets it is not planets and magnetic field ስለዚህ na physics concept ኮይኑ forces on a bridge ኣብ ድልድልታት ሰርሕተለናት force airplanes na አየራት planets ማለት planets ኣብ solar system እዶታት magnetic fields na physics concept ኮይኑ እዚኦም describe ዝገብረልና A thermodynamics B vector C optics D kinematics ይላል እዚ ቀደም ከም ተናገርናዮ kinematics ማለት it describes about motion without cause optics ማለት ያው science of light the properties of light is that vectors thermodynamics ድማ ስለ heat እና temperature ስለዚህ the best answer is vectors vectors okay next an example of body number 4 ማለት ነው an example of body moving with constant speed speed now be ቅልጣፈና constant but still accelerating okay a linear motion ተኮይኑ ወይ straight line speed now constant ተኮይኑ acceleration ና zero ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ና खाሊ አይነት type of motion move ገይርሎ ማለት እዩ ስለዚህ a body moving straight road now a body moving straight railway track a body moving in circular path yeah ስለዚህ motion ዚ circular motion እዩ ማለት ነው circular motion speed na constant እዩ direction na change ስለዝገብር velocity change ይገብር በይ speed change ይገብር ማለት thank you okay question number 5 yeah it seems something tricky question number 5 an object of mass 3 kg hangs from 3 light inextensive wires as shown in the figure 2 wires of make an angle theta 153 degree theta 237 degree with horizontal if the system is in equilibrium yeah this is equilibrium general equilibrium ማለት is equilibrium ማለት state of balance if an object is in equilibrium which means that the force acting on the object must be summed to zero ሆኖ ድምሮ ማለት ነው ስለዚህ equilibrium is stable እዩ ማለት ነው ስለዚህ ያው እዚ free body diagram ነው ጸልይና ግዴታ እዩ ስለዚህ ያው as you can see free body diagram እዩ free body diagram ነው ጸልይና ካው ግዴታቱ fx እና fy ዜሮ ኮነው ምክንያቱ after አካል ዘዓርፍ ኃይልታት ተደምረም ዜሮ ከመጽነውም ስለንብለና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ free body diagram እዩ እዚ ታዩ fx እዚ fx ከይድና tension 1x ክትመር tension 2x ኮነው ዜሮ ማለት እዩ ስለዚህ calculation ብምስራሕ አውዝ ተተካቱ መልስ ክንረኸው ስለዚህ ይخالنا ማለት እዩ this one 4/3 t2 is equal to t1 እና t1 ዋጋ ስለዚህ ናው ግዴታ ናው ክንካልና ናው እዚ vertical one fy ማለት forces the vertical forces must be summed to zero ማለት ነው ስለዚህ እዚያም calculate ገርና we can get the answer ያው እዚ tension 1 tension 2 ና 18 ኒውተን ስለዚህ tension 1 ና ተቂና 14 ኒውተን ይመጽ ማለት ነው ስለዚህ check it yeah okay great okay question number 6 question number 6 a flywheel is rotating with angular speed of the type angular speed now ማለት ነው this is angular velocity and acceleration angular acceleration ማለት ነው ስለዚህ we have 3 revolutions here so we are asked how
how long will it take how long تبغى تلو مال time شيء هذه by common sense how fast تتعلم velocity و speed هم تتأكد مالتيو how far تقدم distance و displacement how long تلنا بزح جزء how long كنزع أكل جزء يصير time سلزة وزي تعيد لنا we use this formula yeah زي okay سلزة وزي time نملاش مالت مجمرات خلنا قلنا زي this one yeah this revolution يوانا بايراد كنكيرونينا مخنياتو حدا revolution مالت كلتا بايرادي سلزي تيتانا كندا يخون شدشتا بايراد مالتي شدشتا بايراد سلزي أوزو دما initial velocity نينا final قديت خلنا قلنا مالتي angular final velocity سلزي this one final square مع يخون this one initial square plus كلتا angular acceleration times angular displacement سلازم همز قرنا تخلنا قلنا this one زي مسجننا simply بتنا acceleration base formula قرنا time مقنا يكالي معنا سلازي صرحنا ملسنا يا زي المزق كلتا باي سكان لسي مزق شكي تسرحوه يعني تأكد عليكم in person يكون online تأكد مالتي okay next question which of the following is not correct about magnetic field مجمرة magnetic field ما تعقدوا magnetic يوم كميل magnetic ترتفل ياو moving charges create magnetic field مازريم فتريم سلازي magnetic field هزتايو correct يخون ويدا ما صحيح تسخون أصلا magnetic field A magnetic field lines are closed يوم تخكل B magnetic monopoles exist charge C the closer the field lines are the stronger the magnetic field تخكليو magnetic field produced by moving charges تخكلي سلازي ملسنا بيجاز خانة okay B شيء B the magnetic field monopole exists بحال اللي بينه سمين والتا ويدو والتا البحر بين اللي أحد magnetic بحال تكون كده تخلطي أبورس كلينه سلز monopole بحال نقرأ ليه مالته okay thank you nice question number 8 في thermodynamic system undergoes process in which internal energy increased by this one while doing 200 joule of work on surrounding then what is the energy absorbed or extracted from it in the form of heat energy نتطيقنا هنا مالتي لذي كفرس law of thermodynamics مالت change of U مالت مالتي كفرس law of thermodynamics change of Q to تحجتنا هنا مالتي كدمار work done مالتي change of W سلازي بزم معرفة زيجرنا وركدانا أو surrounding سلاز خوانا negative U سلازي change of Q نتطيقنا هنا يا سلازي change of Q مالت أنا خلتي مدمر خوانا معلم أنا وركدانا negative سلاز خوانا ناو سمع زلو كدماري مالت سلازي 400 جول كدمار 400 جول لازم نديرها شدش سميته مع دي the answer okay number 9 the process in which the two light nuclei combine to form heavier nucleus حزاوز كلتا عينتين split تخنتلو nuclear fission تبحال عملت combine تخنتلو nuclear fission يا FU تخنتلو combine نوع حدث مازال خلط nuclei مالتي split تخنتلو ما fission مالتي سلازي حزين combine سلازي لنا يعني nuclear fusion تخنتلو مالتي split تسلنا نرجع nuclear fission تخنتلو كانت binding energy مالت أو nucleus ولا binding energy nuclear reaction something else yeah. Okay, number 10. Okay, the last question is when electrons from an electron gun are accelerated through vacuum towards
a layer of graphite circular diffraction يعني diffraction نيوزي هذا سلا wave property indicate لقرنا pattern observed. The occurrence of this phenomenon shows A. Particle properties of electron du. B. Wave properties of particles du. C. Particle properties of waves du. D. Wave properties of light du. So when electrons from an electron gamma accelerated through a vacuum towards a layer graphite of circular diffraction is pattern is observed. So the occurrence تأيو حدا wave مغانا clear then wave property of particles indicate لقورنا لا مالتي wave properties of particles. So this was our lesson لما عنتينيرو نخلي زي ما بصف هنا عسر تخل تخفلي تاجت هتكنسر هنا كاغات مدل نجار يا share قروا يا any comment هليكم حتى تو يا like it. So let's see physics for grade 12 here. Okay, thank you.